David Crawford woon al die afgelope 9 jaar in Bellew landgoed. Hy is een van 12 huiseienaars wat Eskom nou hof toe sleep. Die groep wil hê dat die hof die kragvoorsiener se kragkabels laat onwettig verklaar. Die kraglyne is opgerig as deel van die Lula-Misa Crowthorne kragprojek se opknapping in 2002. Maar inwoners is nie gelukkig nie. Eskom have broken the constitution in terms of our citizens' environmental rights. And the main reason and concern that I have is for my young child. It's well known internationally and locally of the electric-magnetic effects that transmission lines cause cancer. Metaalplate is in Crawford se kop geplant na 'n ongeluk 7 jaar gelede. En hy vrees nou dat die elektromagnetiese energie sy gesondheid kan benadeel. Hy sê sy dokter stem saam. My neurosurgeon has indicated to me that EMF will have a magnifying effect between the steel plates and can actually eventually kill me. But again, it's the children. We've had a number of incidents already where the power lines of art set fire twice. Eskom wou nie kommentaar lewer nie, maar in die hofdokumente dui die kragreis aan hy gaan van die inwoners se beweringe oor die gesondheidsrisiko's teenstaan en vra dat hulle bewyse lewer.